With the topic of current political circle, one-day meeting of IPFT CEC committee was held at Shaheed Bhagat Singh Youth Hostel of Capital on Saturday. The meeting was attended by State IPFT President Prem Kumar Riang, State Secretary Swapan Debarma, Minister Shukla Charan Nawatia, and others. On Saturday, one-day meeting was held by IPFT CEC committee at Shaheed Bhagat Singh Youth Hostel of Capital to discuss about what will be the role of the IPFT in the coming days after an alliance formed between Tripura and BJP. The meeting was attended by State IPFT President Prem Kumar Riang, State Secretary Swapan Debarma, Minister Shukla Charan Nawatia, IPFT Vice President Krishna Kanta Jamatia, ex-MLA Sindhu Charan Jamatia, Prasanta Debarma, and other leaders of the State IPFT. Media Bondurano. 9 মার্চ 2024 শনিবার বিশাল তিনি পার্টি আইপিএফটি সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটি নি কয়েকটা এজেন্ডা নতিগै আর্জেন্ট কাইसा মিটিং आरो तिनि मूल एजेंडा आंहा थांनाय 4 मार्च जोंनि पार्टी आइपिएफटी नि फाउंडेशन डे जे जों सारा त्रिपुरायाव डिस्ट्रिक्ट वाइज जों पालंलायमानि आरो जागाव सुख दुख नि काव बा गाहाम हामियानि अबराव जों रिभिउ खायका द्वितीयत जे 2 तारिखआव जे ऐतिहासिक जे कैसा घटना हली जे ताबुक जत जागाव खबर आवाय अंतमु जे राज्य सरकार केंद्र सरकार त्रिपुरा मथाकिए जे कैसा एकॉर्ड लायमानि अमर मतिवि जतन थानि किनि सांगठनिक जत नेतृत्व जत काम सिबायको अबरमती आलोचना अंहा आगामी दिन तै करिखा जरा जे लोकसभा निर्वाचन 2024 अब फाइ दङ अबरमती चिनि पार्टी स्टैंड पॉइंट ताम दंनाय अमो कयेकटा बेटारमती तिनि जों अनेक जरा ना जों 11टा निसिम आजुगलायमानि 12टा निसिम मिटिं स्टार्ट मनि ताबो प्राय 5टा लाई थाङा अनेक आलोचना अंहा गाहाम आलोचना गाहाम डिसिजन जों नालाय अमरमती तिनि मूल चिनि कावला मुस्कांनि एमपी चंगमारि अनर खेखौ कन्टेस्ट खायनाय ना खाया ना अब तो तिनि जे एग्जीक्यूटिव कमिटी जों आजुगलाय जोंनि पार्टीनि कैसा कत कैसा जों कमिटी खामानि दङ अब उहा कोर कमिटी के तिनि जों जत हाउस जत चिनि ब्रादारहुड अर्गेनाइजेशन जे दङ एलाइट अर्गेनाइजेशन जे दङ मानि अब जतनि थानि मतामत ना अब नोट दङ अब नोट न जों खानानि समय चिनि कोर कमिटी आजुगनाय अब हाउस नि जे मत न और कोर कमिटी जों माने आलोचना खायलायनाय आलोचनानि परेबो कोर कमिटी जे सिद्धांत माने अपन फाइनल होनाय तिनि आलादा जे लोकसभानि मेटाराव अब कोर कमिटी नि आगो सका अब जों तिनि आलादा भाबे तिनि खामानि मतन सुजुग करिखौ हासुङाव साइथागा जे ऐतिहासिक जे एकॉर्ड त्रिपुरा हास्तेव अब सिमनिया पुइला अब गारिबो खंमा एकॉर्ड खायजाखा दागो आबना फुलफिलि बाबे इमप्लिमेंट खायजा गया जे दागो जे अबस्कांग जे एकॉर्डिंग थांमानि अ जे खतालखे दागतेसे एकॉर्डिंग मानि बहजरतै इनको प्रॉपर काम खायजाक न अब नंनि मुहाय वानसुमु जों तो तुमा वासुमनाय जों तो ए जे एकॉर्ड नि मेटार आरो जरा राज्य सरकार केंद्र सरकार त्रिपुरा मथनि बिसिंग बरावनि जे आलोचना तो माने ब्रन कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि जे बुबाग्रा मूवमेंट खायतमनि बा आंदोलन खायतमनि जाय नया खाय अ मेटार नतिगि केंद्र सरकार रेहा रेंबाय मणिपुर ब्राव कयेकटा इश्यू अब जतनो सिगो आं ताबुते केटालखे साना नङि आरो लैंड राइट नेने हयतोबा कयेकटा जे एजुकेशन राइट पॉलिटिकल राइट्स अमाहाय रमतिगि जे कैसा ब्राव एग्रीमेंट एकॉर्ड खायलेका अब बिसु कार्यकर्ता नै अब समयनि सापेक्षे अब जों सिनाय अब रसैजाक तंगो साइस्टाइनो जे 6 मास परे हो अब अनेक किसिम 6 मास नि बिसिनो ताइ कोनो आंदोलन सान्दोलन এই ধরনের মুভমেন্ট খাইনানি কোনো সুযোগ করি মহেরাও সুযোগ দङ তা আরো अब त्रिपुरानि इतिहास भारतवर्ष बायचु माने त्रिपुरा हानि 1967 इंग्राजी जे तिउजेस नि खागै जे आंदोलन खायफे माने त्रिपुरा सानि बिमान न यवै लाइसिनाय जों यवनामु जोंखा जों ताइ अरो हायके तंमालि हे आंदोलन खायफेमोन बिसिं गोबां मासलाय तिजाग्राव इभेन पार्टी आईपीएफटी चरा बबु 2018 बीजेपी बे सरकारो या इलेक्शन लड़ाई खायना फुरु सरकार फैयासनि सिगाङाव जे ब्रबायजों निर्वाचन एलायन्स फनो जोंनि हाई पावर मडलिटी कमिटी रखनो जोंनि अनेक एकॉर्ड मुजाक दङ एबं इलेक्शन पाइपेमनि परे सरकार पाइपेमनि उल जे 59टा पॉइंट नतिगि डेभलपमेंट नि abon tigi jeng already high power mobility committee 12 jon pe kaisa committee gothon nongoi o committee ni bising tigo
je chini social economic culture the language no development khainan bisingo chung tuma nang nei omhai point ro already khalaijak kintu tinibo kia karjokori ingako ei muhurte o je teisa abo ngia bina teisa angpi ha batri pramathani hoite ingha abo chung IPFT ya chung aro je sakhi hisabo thangha chung naiha nokha chung asa khayo abo ongkhe te chung tiprasa teisala hamnai te IPFT ni abo je tongmani aboro joto khobino jodi ingha angke ba joto na chakabo pia bharat sarkar tam khainai abo broni upor nirbhor te chung IPFT rao chini andolon to chung asuk baiya chini andolon to ektai no andolon chung sarkar ma tongnai ma tongya ba rajniti chini sarkar tongya ke rajniti pai thanai sarkar to chi rajniti to chung amha waso je mansa chini Tripura land andolon chung khai thanai separate state based on 6 schedule area chini addition tina chini andolon je mai asal tongnai tini khana asu pai thanai aboya generation to generation mai angke abo kathang tongthong asu waso jak sai chaswan salkisha sakang GMP press meet khapro khokte saka je BJP alliance ma pura IPFT kamai thangka bele dak ngo GMP ni kogno bo he film abo bini GMP bo butorna na bini rasitik ba bini GMP ni pula sita khagira to abo ang station sanai IPFT kemade thangya abo deshbasi sigo te Triprabasi sigo jara tang tonero simia joto tini wanji Triprasa joto sigo IPFT bufru kemai thangka je IPFT tini Tripura len bage andolon khaya bos halo khaya ba sudu 2020 sibino nene o corona virus ni karone chungna permission rijang liya ple chung chini dukan pa do pothe gate mangya ple Tripura len sanmani pratek bosor chung Delhi thang chiri tongle san tongle memorandum ri tongle bos sikaisa si bat abu corona bar karono chung thangmaya chung apru sarkar tongle chung sarkar ni to je no ha 2018 o chung sarkar phaibai pore o tini jorate chung Delhi thang phai tong abo andolon te agami 2024 thangnai ambangi chung tiyar tong chini borok krikha bas 10 jon phun thangnai borok bangha chung rang tongha hazar phun thangnai abo chini andolon abo tai thiya abo tai thina bo kau ya tai abo thi hangke tai Tripura sangko krikha haisi tini je jorao Tripura sani bagai bharat sarkar je nini development ni kok sai tong. Likewise, to make a decision if IPFT should select a candidate for the upcoming election or not, a meeting will be held again on Sunday by IPFT Core Committee, said State IPFT President Prem Kumar Riang. Bureau Report, Chini Khorang.